Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero laha ka nkandziyiso lowu hi loko xiyimbeleri tlhelo murhangeri wa vandla ra AADP Benny Mayengani the president va fike etikweni ra ka Halahala laha va nga va borhela kona mati. Hi ta va hi vonile minkandziyiso yi karhi yi hangalaka eka swiyenge swa mabulo hi ku hambanahambana ka swona laha vandla ra AADP ri nga borhela tiko ra ka Halahala mati leswi nga mhaka ya kahle swinene. Se Benny Mayengani the president loko va fike etikweni ra ka Halahala va komba nseketelo lowukulukumba, vanhu va nyanyukile swinene ku vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president na mitirho leyinene leyi va nga ku yi endleni etikweni ra ka vona, laha murhangeri wa vandla ra AADP Benny Mayengani the president va nga tlhela va nyikana mbulavulo. A hi voneni nkandziyiso lowu. Lava va dakwaku a va ri ka risk ya ku va nga tluletana xitsongwatsongwana lexi a xi ri kona, mara n'wina mi nga soba mi nga dakwiki a mi pfaleriwini va ku mi tshama makaya. Se hina hi nga vandla ra AADP hi ta mi lwela, hi ta mi lwela hi lava ku va na minister ya religion. Ni tsakise ku since hi humese manifesto ya hina ku hi lava ku va na minister ya religion, hi twe na deputy president ya South Africa Paul Mashatile na ye a seketela leswi hi swi vulavulaka. I ku vanhu lava se va kurile a va a koti ku hleketa. Ma vona loko munhu a kurile ndhavezitha va yimise ndhavezitha lavatsongo laha va ku a qhuveki na ntirho lowu, i ku va swi vona ku se va kurile. Se problem ya vanhu lava nga talele parliament i ku vanhu vakulukumba va lava ku totiwa mafurha, va hlambisiwa, va endleriwa swilo hinkwaswo, va lava ku siziwa emihleketweni hi ku se va kurile. Mi ta tsundzuka ku loko munhu a kurile u tlhelela vuhlangeni. Se feni hi ya vhotela vandla ra AADP, hi ta mi tirhela, hi mi kombisile ku hi ta mi endlela. A swi fani na ku hi gongonda hi ku ndhawini hi vhoteleni hi ta mi tisela matini. Loko hela ti-election mi nge hi voni, mi ta zama hi vona rini after ntlhanu wa malembe. Se hina hi ta borhela community yin'wana na yin'wana mati, ende loko hi borha mati hi ta borhela a hosini, a muti wa hosi, ku hosi hi yona citizen yo sungula ya muganga wun'wana na wun'wanyana. A nge tsoni vaakatiko va hina mati, ndhavezitha mati lama ya n'wina i ya tiko ra n'wina. Tanihi laha va nga tshembisa ha kona leswaku vandla ra vona ri lava ku tirhela vaaki. Se hi vona se va sunguleni ku va va tirhela vaaki. Hi ta tsundzuka leswaku vandla leriwani ra ha ku simekiwa kwala ka lembe ra 2023, kambe se ri sungurile ku va ri tirhela vaaki. Naswona hi swi tiva kahle leswaku vandla leriwani ri se voteriwa, ri ta va ri voteriwa ro sungula eka lembe ra 2024. Naswona leswi va swi endlaka hinkwaswo va swi endla kusuka eka nkwama wa vona, ku nga ri kusuka eka nkwama wa mfumo. Se swi ta vula leswaku loko se va ta kuma timali kusuka eka mfumo swi ta vula leswaku va ta endla swikulukumba swa ku tlula leswiwani. Se hi nga vula leswaku leswi va nga ku swi endleni i mhaka ya kahle swinene. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.